wegukanye intsinzi. Ngo ninde? Inde? Okay. Reka turebe ko ariko bimeze. Mbere yuko tutanga iki gihembo, reka dusabe umuvandimwe muri Dori Safaris baaze hano adufashe gutanga iki gihembo. Uhagarariye Dori Safaris. Dori Safaris turabakeneye kugira ngo dutange iki gihembo. Amashyi menshi cyane umuterankunga w'iki gikorwa. Ndetse na Chap ya kampani yadufashije mu bijyanye n'amatora. Ntugire ikibazo Jaja, turaje tubimenye neza. Chap uhagarariye Chap nawe yazana imbere kugira ngo dutange iki gihembo. So the next one, the last award of the night is the People's Choice, and we have the people who are awarding the People's Choice with the car, a Kia from 2012, I believe, and now a K5. There you go, Dori Safaris, and we have Chap. Na mbere yuko tumenya uko by'amanota byagenze, turagira ngo utubwire ko byagenze neza, niba harimo mucyo ibindi turaza kubyimenya. Okay, thank you so much. I'm representing Chap. Chap is an application which was... Byose ni mu mucyo turaza kubibona mu mwanya. Mumfashe uyu muvandimwe wa Dori Safaris nawe. Thank you very much. Mbere yuko tutanga igihembo, hari icyo mwifuzaga kugeza kwa Nyarwanda n'imbaga yawe aha? Nta kibazo. Thank you very much. Mwambwiraga ngo ninde? Nakazende. Igihembo cha The People's Choice Award muri Rima 2023 kunshuro ya munani ni Bahavu. Wow, the big winner tonight. Wegukanye iki gihembo ni modoka. Very nice. Nakuntu tubabanza tugashyiraho logo ya Dori Safaris inyuma ku ifoto iriho amanota ntagisa neza cyane. Kuri mudufashe. Thank you so much, Janet. Gira icyo tubwira. Murakoze cyane. Ariko mubaze mumeze ku ntaki.